Ezop, seoski i gradski miš. U skromnoj kolibi kraj seoske kuće živio je mali miš jednostavnim životom od zemlje. Tog dana bio je vrlo uzbuđen jer je očekivao posjet svog najdražeg rođaka kojega baš dugo nije vidio jer je ovaj živio u gradu. Kada je rođak stigao, seoski miš ga je jako srdačno dočekao i rekao: "Nakon ovako dugog putovanja sigurno si gladan kao vuk. Priredio sam nam ukusan piknik da vidiš kako je lijepo jesti vani u prirodi." Položio je deku na travu i postavio na nju sve što je pripremio, a tada se zadovoljan nasmiješio. Usprkos svemu tome, gradski miš nije se nimalo oduševio. Mučili su ga mravi koji su prilazili hrani. Tada je rekao: "Rođače, zašto se ne bi preselio u grad da ne živiš među mravima? U gradu bi živio udobno i luksuzno." Dani su prolazili i seoski je miš počeo razmišljati o riječima svog rođaka. Nikada nije bio u gradu i bio je vrlo znatiželjan. Zar je život u gradu baš toliko dobar? Na kraju odlučio je poći i posjetiti svog rođaka. Spakirao je torbu i pozdravio se sa svim prijateljima na selu. "Blago tebi, vidjet ćeš kako će ti biti dobro tamo," rekao je netko od njih, a ostali su ga ipak upozoravali. Tko napušta staro da bi počeo novo, zna što ostavlja za sobom, ali ne zna u što se upušta." Ali seoski miš već se odlučio i krenuo je na putovanje. Grad je bio pun prometa i buke, bio je potpuno drugačiji od sela. Mali se miš prestrašio da će se izgubiti, ali na svu sreću gradski mu je miš dao vrlo precizne upute, pa je bez problema stigao na odredište. Čim je ugledao veliku kuću svoga rođaka, ostao je bez daha. "Dobrodošao, raskomoti se," rekao je gradski miš. Odveo je svog rođaka za sela u kuhinju i zastao ispred ostave koja je bila prepuna raznih delikatesa. Sireva, šunki, marmelada i svih vrsta slastica. "Odaberi što god želiš," poticao ga je. Seoski miš navalio je na najveći komad sira i oduševljeno ga je grickao. Ali uslijedilo je neugodno iznenađenje. Dok su oni bili zauzeti pregledavanjem ostave, kućna mačka ih je promatrala u tišini s neprijateljskim namjerama. Malo po malo mačka se šuljala do njih i baš kad joj je gradski miš bio nadohvat šape, seoski miš uhvati prvo oružje koje mu je bilo u blizini. Vilicu. Brz kao munja uboje mačku u šapu i izazvao jezivi mjauk. Oba su miša uspjela pobjeći, trčeći bez prestanka sve dok nisu bili daleko od grada na putu prema selu. Na kraju se rođaci složiše: "Seoski je život bolji. Luksuz i udobnost ne mogu se mjeriti sa mirom i spokojstvom." Čiča miča, gotova je priča.